Hambai Marwo, ini Kosal, Sin Borok Media Borok with Palkes and Malay Malabai, Sin Tripura Baptist Christian Union, Ko Borok Literature Committee Minai, Buskango, Ransak Bisi Terno, Palanya Minai Sin Tier Money. Obono no mi Bisin Tike Sakwaina Bagai Tinor by Malakai Mata. Hambai Marwo, Chinizoto Borok Media Rokno, Take Tino, Bresco Manzakai, Tin Borok Media Rok, Te Hambai Chini Committee, Sin Korokta Moro Manzakai Manka, Committee Vice President, KCL Sini, Ko Borok Christian Literature Committee, Te Aniagra Bukak Tonai Bakaino Sini, Committee Secretary, Te Sini Ani Dabra Babai Tonai, Bo Sini. Tripura Theological College ni principal sini KCL sini ko Borok Bible program no tui nei je Ransak BC ni ter pai jaglam tui nei convener butabai present akan bale Hambai Marwo tino sing sabai na phaimo sini ko Borok Bible manmano kitingai buskamo Ransak BC ter pai na tui nei sing sabai na lima phaita Abo Bustang December ni, 29 state 30 tergos a program senai. Kang Vice President hisabai, ani mung Sobon da Burma, tinibo saklainal musungo, sini KCL sini committee bohor torma ke sara Tripurao ko Borok sanai Christian Association doktono. Ke Borok bebong ormo duljakna. Ke seng palkhaino buskango state level sini o Golden Jubilee Bishop Edos and Parallel Tana Laito. The Barana Hambai University of Haitian Lemon Parson by Kartabo next to some Sinis Hatero person to Sanaran Norman Shuman Best of Kalai or Pitting. Barana Hambai. Sandra Media Ransak Deadness, was a Thai myself. Chini Taklai Bisho Chinko Borok KCLC Committee Songai Paithak Decisions now Peka Boke PBSU Mission Company Bishu St. Paul's School Open Auditorium Aro 5,000 check Bang Borok Sabiman Gunis and Abolos Hainaka. St. Paul's School Open Auditorium Sina Ramsar Bishi Terno Palele. Bible no kok borok kok phirok slainai tabuk borok kathang tongmai khotai sabo phainai apan dabo Phatani boro rokno sel resource hisabe nahanani sel musumhano sel permission hai sel manager ungli ap khatar han borno ka piarsini bishmono sel manage karne bagi sel piabachini final program ka tago sel release liya man ke besen az arabon nar bai tebasha so ke a program batang release kar jabe Samsung Salni Roman 29 and 30 December Salni Roman Tino Ramsar Bishop Busuk Zara Sing time 29 ni Deepal Dami Nismi Sengi Thame and next Sunday ni my Sabai Peke dismiss me time about 2 o'clock to 3 o'clock hai coming Golden Jubilee nani shikang gonu bisupan para pala jakhaw bahai ter dan Amo hai ter to umya ko ba shapano hai pano chini ko Borok Bible New Testament te shumai kasam abo release mani juda jorao release ma sengapno tongthobe haina hambai pandarok somsa hui phaija kata ar bono kare chini Old Testament shumai katal te shumai kasam complete Bible manmano teibo thangi 2013 September talnis 17-819 अब हाई साल कामरा उन्हें खुमुलों पांडा कैसे फोटो में सोचा जाता अब वो स्टेट लेवल में पांडा ना है पर हम हाई को जुबली तेरिया था इधर बोले बाबे तीनी
मालाय नंगौ चिनि बुसकां पान्दा रांसा बिसि तेरपालायनो अबन फार्स्ट कबर बायबल ठीक ओ जेनर पांडा संसानानि सालदा 50 इयर का ना अबनि सिकुं काखा अबनि सिकांनो गावै थांगा हायबनो चिनि किसा एडभान्टेज ना सिबि प्रोग्राम जों मा खरागा रमनिया दि जेसेसनो राइट एकदम 50 इयर्स काव अब चिनि एनवायरनमेंट रगासे गाहामैया वाते पांति पदि पदो फाइमाल होने जोंनाबनो किसा उसुलि किबिरका दाबो ते किसा लिरिक लाइजाब माहायनि थाखाय एग्जैक्ट आसिल अपडेटन बा सालनो ये कबा तालो आपति रोकिया डिसेम्बर तो पुलिया क्रिसमास बानिक रगनाय क्रिसमास तेर कतर लायनाय नरबो 5000 बरक तुमनानि साव आबो पसिबल दांनो जों तो बनता माने जों तो ऑप्टिमिस्टिक है थाइसन दि खा बायजनाय ग्रिप खास्रांनि न जों वांसुले मा दं खाटुंनि मा दं जों वांसुले खाटुंनि मा दंलाय 5000 से गोबां बरक बुथुमलायनो हानाय गावबो तो अबनसे बांगिफो मानो बांगिया फुनुनि मान तामु हमले चिनि कैसे कैसे एसोसिएशन न जों किसा पांडा कतर के बुथुमलायखा अंके आरो 2000 गोबां पांडा बरक बुथुम रमनिया टीवी शोनि अंडर सदन एसोसिएशन कैसे दङ जे एसोसिएशन एज अ होल बाक्साखौ बुथुमनायसो मले बेरे बरक बांमोन हाबर वाइज ये कब सर्कल वाइज खागिसे सिगुसिम कमा खलेसो आप सिगुन बरक बुथुम मा पनो एबा 1000 एबा मा अब हाइबागे जों खातुंगि वासुले दङ आव दिन बुसकांनो ओ रांसो बिसितेर 5000 से गोबां बुथुमना ओ जे साल नरगै नरक टीवी सीयू सिमिदा को पालायनाय नाकि जतो जेनेरेशन दा कबक तिनि पानन मिस्ति बरनो हमबाय मारो जों अब मुखसनपनो जों खागै जुदाखौ जों खायनो मुखिया खाब खायजाग्रा अब कक बरक सिबा कक बरक बाइबल सिबा अब जतो डिनोमिनेशन जतो बरक को बरक सानाय रखुमबाके बिराद इम्पोर्टेन्ट माबा जों केबनो बासुइ दं जायगाफ्रा जतोनो रिंजागो अब ख्रिस्टान फांथों नन ख्रिस्टान फांसो मेनलि सिनि लिटारेचार को बरक डेभलपमेंट बाइबल होल बाइबल को बरक मान बनसेते कतर को जो दंलंना लिटारेचार डेभलप खायनि या फां तबन मान मकराय बनबाके जों बासुइ केबनो जों रिंयाता जों जतोनो खाबाय कबगो आ पांडाव फाइमाजा फाइना सेलिब्रेशन के तेर रक बदांनाय मानिखनि फालमु पाइनु दङै मानो कालचारेल प्रोग्राम दंनाय सामु सामु दंनाय आम हायतबा मा दं फंनि पांजाराव आरो दङै दं मा जों ini o malai baita jora pai sopaga or kisa muito khairan musuma hangke sini ko borok complete Bible man bisi bahasika kaman 50 years ka 50 years ka sini sekangono sen begono paisuke complete ka man ka 1913 bisi aga afron sin celebration go kraika Old Testament संपूर्ण बाइबल मान अब बाइबल को बरक बाय साइ सैमुंगा माने ट्रांसलेशन और गोबां सिनि ख्रिस्टान लिडाराव इनभल्व दङ और फोरों आरो बिसिन जों मयथु क्लाइमानाव साना मुसुमाखै सिनि टीवी शोनि फाउन्डार निउजिलेन्ड मिशनारि सिनि बीकेएसनि दाबो बो गोथां दंखौ आसो गोबां फानग्रा गैयाफानो गोथां दाबो दंखौ ताई चिनि बरक बिसिङाव आरो डाइरेक्टली इनभल्व दंनाय फोरोंनाय इनके चिनि आगिवा आजाराव टीवी शोनि इभान्जेलिस्ट चिनि रमेश देवबर्मा वो बास्टोली बखाती बिसाम बास्टोली के बोके बिसि किसा सिगां बो थैया ओहा या करि के बोल या गुलो चिनि बाइबल ट्रांसलेशन किसा सुबासो अंगी जमाना होइनाय जोंनि पास्टर बिसिङाव पास्टर जं बाहादुर साइना का पास्टर जं बाहादुर आरो इनभल्व दं बो बिसि किसा सामुं तांला का बोल या गुलो हाकिनो तेरे तरह गोबां बर' रखनो इनभल्व खारि आबो सम्पूर्ण बाइबल चिनि को बर' बाय मानमाव फोरोंजा बर' बिसिङाव चिनि रेभारेन्ड
pastor प्रत्यक्ष जमातिया बतंगो के बबो जे मानसाखौ जरा रोखा गोबां मा कक सलाय तानिबो बिनि कक थैरखौ आरो खोमजा प्रकाशिनि बाइबल ट्रान्सलेशन एके बनो करे पाइथा रगो इनवॉल्व मा तंखा करे सिनि पास्टर अनिल मका खोयनि पास्टर एके बर खाय बर रगो आरो इनवॉल्व तंगै एके पाइथागो चिनि दंमा दिनै बुसला एज ए क्लारिकल सामजोबो तेकुनो बरक फोरोंगि बनो इनवॉल्व खायमान यागलो बसे गोबां कुखे इनवॉल्व मा तंखु का ट्रान्सलेशन सामगो कक थैरक सलायमानि हो ग्रीक नि इंग्लिश नि कक बरगो हाय रखे गोबां मा कक चेरी नायै कक सलाय तानगो सिनि मार्गो ट्रान्सलेशन इनवॉल्व तंगो अमा हायकेनो जों ताबु बाखे जों बिसि बासि काजागो 50 years golden jubilee celebration जों फाइनली थां तंगोबा एके कसारो चिनि सदन नर्थनि पास्टर नीलमणि देवल माबो आरो किसा के बरक मार्क पास्टर अनिल के पास्टर नीलमणि बर खर तमके ऑफिस कैसो ट्रांसलेशन सामलो मा रेकना हमबाय दिनबो अबरक किसा इनफॉर्मेशन पाइसुरिनि फनो चिन को बरो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किसाना साजकनानि लाबोमा नांगोया साख्लायनि मुसुंगो बोसकां डिसेम्बर तालनि 29 and 38 डिसेम्बराव जों रामसाक बिसिते पालायनो थाङै दङ ककबरक बाइबेलनि ककबरक जों ककबरक बाय बाइबेल कथा मानमानि आबनो जों खालायनो थाङै दङ जों आरो যত বরকনো নকবুকো শুধু খ্রিস্টান যা নন খ্রিস্টান যারা কবরক খামজাকনাই এবং আরো কোনো ডেনোমিনেশন বাহার করে চিনি প্রেসিডেন্ট আবনো সানানি নাইকা যত ডেনোমিনেশন যারা কবরক সাউই তংনাই অর্গানাইজেশন রক বারো পার্টিসিপেট খামনাनो আবन बागै जोंबोनो हास्टेनि माने हास्टेनो किटिंगै स्टेट लेभेलाव खायजानानै थाङै दङ आवनि बागै अबो कायसा सिनि तंथंनो अमो सुदु ककबरक बाइबेल न जों मानै सेलिब्रेट खायता मते एक्चुअल अबो कायसा बेलाय खापां सांजानाय ककनिखाय ककबरक लैंग्वेज बा ककबरक कक तिनि सबजरा आसुजरा बासाय तंथानिबो अ ककबरक बाइबेलनि गोबां मा तामने सानाय ताइसामुं दङ सुबामुं दङ आरो नहैते जों साइबानो ककबरकनि जे सेन्टेन्स स्ट्राक्चार ग्रामाटिकल साइंटिफिक ग्रामार रक जे जों मानमानि आबो एक्चुअली जों बाइबेल कथार समाय कथार नि बिसिंथैनावबो जों मानखा आबोनि बागै अमु कायसा सिनि बागै कायसा माइलस्टोन अबो कायसा सिनि बागै ब्लाय मुइतु कतरके मुइतु खायजाकनाय सालसिङावबो प्रब्लेमाया अ ककबरक बाइबेल मानमान बिसिंथै सिनि कालचार सिनि लैंग्वेज रक जतनो रेस्टोर तुंमानि जों नुखा सिनि दफाव सिनि खदाव आबोनि बागै अमु इरेस्पेक्टिभ अफ रिलिजियन एंड डेनोमिनेशन अबो जों जतन बागै नबो एकटा कायसा रांसाक जरा होनाय आंखाय आंखैनि आबोनो साख्लायनि मुसुं जों खातम खाजाकाबो न जोंया साख्लायनाय এবং যে এক্সপেক্টেশন সিনি তংমানি আবনি বারা সে বরকন जोंखौ जागादारै माने मायानो से बानायबाय दं ओके ओमफ्राय किसा साना मुसुं एक्चुअल बाइबेल कथारसिनि बागै जे ट्रान्सलेट खायख्लांनाय बा कक फिलनाय कक बरकआबो ओंखाय निउजिलेन्डनि फायनाय बख्रब इन्जिनियार रेवरेंड बी.के. स्मिथ त्रिपुराहाव 1956 फायखा प्राय 62 रकनि सिमिके बो किसी किसा वन सगै 68 रकनि सिमिके बो तैबो बिनि विजन गथायबो सामुखायनि सेंखा ओला 72 नि सिमिंखाय बो माने 62 नि सिमिंखाय बो सामुं सेंखा आयां कायसा बास्तलि
tabuk sodor south Bisramganj aro bo nokbara tongoi musuk muruknai rok bai palkhe thangoi serai rok boita musuk jara muruknai borok bai khe kok borok rok srungoi amtheke chini bagai khaigelang khata translation ke abon bagai sing borong boite botap kothang tongkho haibalo thaching sini president sangnai kya kwbangma phaien hingka bo sabo salmani bagai tai kaisa hingka bo bijati jani byapar tonga abon bagai bo phaina hebano bo video calling tui bo message rok greetings rok nai abo sing bono sakhori tongayo bai tongo abo haita hingka o sabo pandaw phaine mole so joto tvc ni dignitaries rok phainai kwbangma denomination ni dignitaries rok phainai jara translator tabuk je kothang tongnai tabuk tongkho chini bisingo jemon Reverend John Bahadur borok phainai aptikena chini bisingo jara stakeholders bai sopainai jara scholars jara kok borok matui research khaini borok phainai aptikena chino celebration masami basanai abai hambai ani gulobo tai kok sanai to chini borong gana secretary Reverend Kishore Kumar Verma kok narugan hambai Ani hamjakma sibai subai Jisu Kristoni bisingtike kesil sini secretary rupe nokma hambai jao tini belai ke tongkhokmani hingkai abo asing busing salaiga abo 50 years completed kok borok by the sini mani kok by the Bible Srijakmani o Bible Srijakmani abo 1976 tunti Meo completed tungu o Bible Sritani puila kaito samgot haba mangkai Reverend D.K. Smith mangkai bini logi puila kok borok bai jokhom Bible sijago a Bible to dabagai 66 books to Old Testament and New Testament ngai New Testament bijab ni bisingo Luke kot makam puila sini kok borok Bible bai sijago a kot makam no sritani sam tangthani kaito wana masinsa kamang sinsa kai samgot baka sini Romesh Deborah bini bisinti kai awono completely translate klaimani grupo awsada saka sada sajak bai kha nai dipori bai di nei laili bui lugoi tongthokjai blai ki changbai abono koi laika yasak laika aboti kana aste kai o Bible 50 years abo complete kakha nga abono roksaino sing jora kahma sini bosango o December talni বিশেষ করে 29-30 sini Kipra Baptist Christian Union ni mission compound ni sample school ni auditorium mo singo program no kaitan bakri wansuk laita ebong a wansuk laita ni sen busuk jora kuthumnani jasini asol sini target kai kuthumnani to target no kaitan no loknani prosmisa khayani tongthogoi sini amani kok bai sini mani kok bai sing mapuri mani abo sini bukhani kok no sing sajini sai kun pabe tong thokma bu sing pai kai ter smase hamari plai ga a kokro bai sing tabu basai mano kok sai mano sini musung mani no sing prokas pai obo sabuni obodam ngai kai ter wana ma sin sa kai Reverend D.K. Smith tai bini logison Mrs. Charles Smith unfortunately hangai bisiwo o koekra mas ni sirango blokrikia tabu D.K. Smith ke thangna tongko ebong aborok ni bisintikai o
program mo sing khailani sepman mani bakai salnei a program mo sing khailai sinai abo as salnei program mo joto denomination ni borok joto musungui tongnai borok khap pujagi tongnai rok kok borok sanani musungui tongnai rok srinani musungui tongnai rok borok mo dong thokma bai khak sangui khak hamo aba haike kai tor hamari remani bakai azora bosini bai kaisa rangsak bai bini a pai playa kok thai rok mo sini amani kok bai sri kram no bagai sung tong thogi khak sang kai tor sung hamai sini alam ba ko sa jaga sejak ma tum in the beginning was the word and the word was with God and the word was God sri sitin samno ko kai tor bai tum ako kai tor bai ako kai tor bai an bagai ako kathang mani bagai heaven and earth pass away but my word will never pass away o sungsani bebak mani khani ro kumai thangana kitani ko khai laisa phinjuk sapan kumai no bat ni an bagai ako thai man mani bagai sung wangsugo nongkai tor sini bu khaw kok so sini thani ma thangjak mani nok takya এবং sini amani kok no sing hamjak mani no chengkha এবং ako abo sini dokar no samiti sakti tinambo abo wala mo sinsa kamang sinsa kai sam kai abo sini bisa an bagi simplai tong thok laja khatung laja sing abuni ti kok bos khalaja sing tai bo wang sugo sini tabo Tripura Baptist Christian Union ni andro babo gai 19 association out of 19 association bisingo 10 associations the Kok speaking group association so sing a 10 association ni boro khatung khaja mani bising tikhe a celebration sing khaile nai tong thogino khaile nai kai to no log lai kai to ni bising tikhe sing hambai a program sing khaile nai an bagai o 50 years celebration o kha tong nai joto takuk te bukuk chong te joto musungui tong nai bisnawo tong tuti phana phainani bakai khatungui tong nai ro borokno sing koinani musungui tong khai a sal kai to simo khunok mani sini amani kok no singno ro mani abo sing amani sing adino tong thok no bai khia no sing tong thok ma bai khia ka ni an bagai sini elam bako mo haike sawo a sample auditorium mo sing jokhon phanya thangana a phanya thangpo sing inaugural service joto boro khai sing puila samai pro kai tu ne wana ma sinsa bini tuidulma bin naikolma bini 50 years bini sablom tola singno protection rate on it mane abuno go sing wana ma sinsa kamang sinsa gai sing prosum sa khai an bagai sina tong thok mani jorawo sara tirprani joto boro khabai khubbai hamjagi tongnai amani kok sing a kok no sanani bolasiya srinani bolasiya sing abon wan suna si bolasiya kai to sing mor mani sin lasi ke abo sin khau tong kok no kayo khap sang mo kayo an bagi no media ro no sing abon sanani musungo no ga jorawo no go jotno phai man jak kai kan a kai to ni amari mani jorawo sing bai baksa kai to no lobui प्रश्न जब पते सुनते कौन मैं कैसे kai to bini kok kai ro ni jobri saga ka ka Isha